Juvenal Habyarimana yari umwe mu baperezida bagize uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda rwa politike y'ikinyejana cya 20. Yabaye perezida w'u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane. Aha, ibyo ntibihagije. Igihe yapfiriye mu mpanuka y'indege yahinduye amateka y'igihugu akaza gutangiza jenoside yakorewe Abatutsi. Habyarimana Juvenal yavukiye i Gasiza mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi ku itariki ya 8 Werurwe mu 1937. Yakomokaga mu bwoko bw'Abahutu kandi akura ari umwana w'umunyabwenge witonda kandi ufite inyota y'ubuyobozi. Yize amashuri abanza muri Gisenyi, aza gukomereza amashuri makuru mu ishuri rya gisirikare ry'i Butare, hanyuma akajya kwiga mu Burundi no mu Bubiligi. Mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu, nyuma yo kwigenga k'u Rwanda, Habyarimana yinjiye mu ngabo z'igihugu. Yazamuye mu ntera vuba kubera imyitwarire myiza n'ubuhanga. Mu 1965 yari minisitiri w'umutekano n'ingabo ku butegetsi bwa Perezida Gregoire Kayibanda. Ku itariki ya 5 Nyakanga mu 1973, Habyarimana yakoze coup d'etat akuraho ubutegetsi bwa Kayibanda, avuga ko agiye kugarura ituze, kurwanya amacakubiri n'irondabwoko ryari ryariyongereye. Iyi coup d'etat yahawe izina rya Mouvement de 5e Juillet, kandi yahise ishyiraho ishyaka rimwe rukumbi ryitwa MRND, ariryo bitaga Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement. Habyarimana yabaye perezida kuva mu 1973 kugeza mu 1994. Imyaka irenga 20 ubutegetsi bwe bwari bushingiye ku bintu bitatu by'ingenzi: amahoro n'umutekano, ariwe yashyizeho politiki yo gukomeza ituze, ashyiraho gahunda y'ubumwe n'amahoro. Iterambere, yashishikarije abaturage gukora ibikorwa by'iterambere, by'umwihariko umuganda, gacaca mu buryo bw'ubufatanye n'iterambere ry'ubuhinzi. Ivangura mu myanya y'ubuyobozi, nubwo yitaga ku bumwe, ubuyobozi bwe bwari bwararanzwe n'irondakarere, cyane cyane guha amahirwe abantu bo mu majyaruguru, Gisenyi na Ruhengeri. Mu gihe cye u Rwanda rwagiranye imikoranire myiza n'Ubufaransa. Ubutegetsi bwe bwabaye hafi cyane n'Ubufaransa, bwifashishaga inkunga y'ubutegetsi bwa François Mitterrand. Mu 1990, FPR Inkotanyi, ariyo bitaga Rwanda Patriotic Front, yateye u Rwanda ivuye muri Uganda. Ibi byatumye ubutegetsi bwa Habyarimana bujya mu ntambara ikomeye iganisha ku masezerano ya Arusha mu 1993 agamije gusaranganya ubutegetsi. Ariko ayo masezerano ntiyashyizwe mu bikorwa neza, bituma umwuka w'intambara urushaho gukara. Ku itariki ya 6 Mata mu 1994, indege yari itwaye Perezida Habyarimana na Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira yararashwe igwa hafi y'ikibuga cy'indege cya Kigali. Icyo gikorwa cyahise gitangiza jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994. Kugeza na n'ubu ntawuzi amaherezo y'iyo ndege, ese no kurasa kwayo ngo bimeze bite. Kugeza na n'ubu ntawuzi.